Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi TV, ovdje ispred nas imamo dva sjajna Realme telefona, Realme 8 Pro od prošle godine i Realme 9 Pro Plus. Ovo je novi sa prefiksom Plus, znači on je nastavnik ovog Realme 8 Pro. Evo pogledajte kako izgledaju ti telefoni, imaju Always On, namjerno sam ostavio da se pogleda, ovo ima samo ovaj običan. Evo što se tiče razlika u Always On displeju, znači ovdje ima prosto na 8 Pro, bukvalno ima samo ovako prosto, dok ovdje ima raznih munja, možete da menjate sve i svašta. Evo pogledajte kome je to bitno, to su neke sitnice, nekome je bitno, ja volim to da vidim, mada su to realno i nebitne stvari. Tiče silikonske maskice, napredovala si što se tiče silikonske maskice, ima zaštitu i za kameru, sitnice koje su po meni bitne. Što se tiče veličine, oni su skoro pa identičnih veličina, 6,4 inča im ekran, evo pogledajte, znači male su razlike, što se tiče nekog izgleda, napredovala su u izgledu, nema šta. Što se tiče procesora, i to je napredak, zato što Realme 6 Pro, 7 Pro i 8 Pro imali su identičan procesor. Konačno nam dolazi Dimensity 920 na ovom, osjetno je jači, mislim u realnom radu većina korisnika to ne bi ni provadila, ali jednostavno moramo da napomenemo, znači Realme 8 Pro je imao 108 megapiksela glavnu kameru bez optičke stabilizacije, imao 8 megapiksela ultra široku kameru, 2 megapiksela makro i 2 megapiksela onaj senzor dubine. Šta nam je doneo Realme 9 Pro Plus? 50 megapiksela glavnu kameru sa optičkom stabilizacijom, ima 8 megapiksela užasne ultra široka kamere. Radio sam recenziju ovog telefona, u gornjem desnom uglu možete da pogledate recenziju ovog telefona. I naravno i ovog telefona u gornjem desnom uglu ostavit ću vam linkove, ko nije pratio ovaj kanal, ko je prvi put na kanalu, da može da pogleda. Selfie kamere su im, bar na papiru, 16 megapiksela. U nastavku videa pogledajte sami pa proceniti okršaj ovih kamera, pa ćemo da nastavimo video. Snima Realme 9 Pro Plus njegovom glavnom kamerom s optičkom stabilizacijom. Okršaj kamera sa Realme 8 Pro od prošle godine. Snima Realme 8 Pro njegovom glavnom kamerom od 108 megapiksela, ali bez optičke stabilizacije. Znači isti uslovi, ista ulica. Pričam da bi čuli i kvalitet zvuka. Realme 8 Pro snima ultra široka kamera. Realme 9 Pro Plus snima ultra široka kamera. Bruka i sramota.
Snima Realme 8 Pro. U okršaju kamera sa Realme 9 Pro Plus telefonom. A vi sami vidite i zaključite koja je bolja kamera. Snima Realme 9 Pro Plus sa njegovom glavnom kamerom i optičkom stabilizacijom. Okršaj kamera njega i Realme 8 Pro. Ovaj Realme 8 Pro se odlično nosi sa Realme 9 Pro Plus telefonom što se tiče kamera. Realme 8 Pro ima napucanije boje nego Realme 9 Pro Plus ima nekako realnije boje što se tiče slikanja. Ovdje su dosta izražena ta žuta, plava, napucanije su boje po nekom mom osjećaju. Što se tiče ultra široke kamere, ne znam šta bih rekao, to je katastrofa, nadam se da je to softverski neki bug, da će to ispraviti Realme u narednom periodu. Što se tiče nekog rada ovako, pa za nijansu se osjeća da je ovaj malo telefon brži zbog malo jačeg procesora, ali u nekom realnom radu to nešto i ne može da se primeti. Što se tiče baterije, pa možda je za nijansu bolja baterija na 9 Pro Plus telefonu, iako im je 4500 mAh i jedna i druga. 8 Pro ima 50 W punjenje, 9 Pro Plus ima 60 W punjenje, iako su im punjači 65 W. Šta sam još da vam kažem? Te neke... Ko ima Realme 8 Pro i ne mora da prelazi na 9 Pro Plus, ništa neće da propusti. Ako voli da menja telefone kao što sam ja, zašto da ne? Neka proba nešto novo. Što se tiče, evo na primjer ovog Antutu testa, evo pogledajte na primjer koliko je jači Dimensity 920 od Snapdragona 720G. Jači je, nije da nije, ali u nekom realnom radu to nećete nešto ni osjetiti. Prednosti, na primjer, ovog 9 Pro Plus što je noviji telefon, što ima 90 Hz osvježavanje ekrana, što je malo svetliji, nije da nije, evo, pojačan i jedan i drugi do izražaja dolazi napolju. Realme 8 Pro se dobro vidi napolju, ovaj 9 Pro Plus se još bolje vidi. Realme 9 Pro Plus ima i ovaj merač otkucaja srca. I to kao radi nešto, ja tu i ne volim da merim, ali evo, da vam pokažem kako se to radi, evo pokazuje. Procesor mu jači, sad, po meni, koje su prednosti Realme 8 Pro nad 9 Pro Plus, to je zato što može da primi dve SIM kartice plus memorijsku karticu, kome je to bitno. Jeftinije je dosta, znači on je 100 evra, a ako ne i više od 100 evra na oglasima, jeftiniji nego ovaj telefon. Znači ovaj telefon već može se nađe na oglasima, kupujem, prodajem u Srbiji ispod 200 evra i oko 200 evra u fenomenalnom stanju. I dalje ima 108 megapikselnu odličnu kameru. Ja na primjer nisam bio ljubitelj ovog telefona u prošle godini, iako i dalje smatram da je 7 Pro bolji telefon od njega, ali kada vidimo kakva je ova godina donela nove telefone, tek sad shvatam da je ovaj Realme 8 Pro i dalje odlična mašina. Tako da, ko voli da proba nešto novo ili nije nikad koristio Realme telefon, ovo je preporuka za mene. Kome ne smeta ta užasna ultra široka kamera, ima stereo zvuk. Stereo zvuk mu je onako, mogu da kažem, i odličan, sviđa mi se i glasan i lepo se čuje. Sad šta bi još rekao, a da vas ne davim više, detaljniju recenziju možete da pogledate, rekao sam, ima na mom kanalu i jednog i drugog telefona. Da ne dužimo više, eto, to je neki moj zaključak. Ako baš ne morate, nemojte prelaziti na 9 Pro Plus. Ako već imate Realme 8 Pro, sad čekajte Realme 10 na primjer Pro. A ako baš želite da probate, zašto da ne, ili ako niste korisnik Realme-a, ovo je prava stvar u ovoj godini da nabodete dobar telefon sa dobrim čipom. Ovaj telefon na realnom tržištu na oglasima košta
od ovih iz Subotice, malo jače od 300 evra. Sad čekajte, brzo će pasti cene. Tako da ja mislim za 300 evra mnogo bolja kupovina je Norda 2. Tako da, šta da vam kažem. Ko se nije pretplatio, nek se pretplati. Bacite u komentarima neko vaše mišljenje. Lajkujte ako vas ne mrzi. Vidimo se u nekom sljedećih videa. Pozdrav svima i svakom dobro želim.